ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai le vek ule me ni som pakwa sang ni som ni panga ani ya Indo-Pakistan thuthar baka Israel chet na te kan ngai tha anga ti chunin he India in Bangladesh an threma chung te chu kan ngai tha don ani ama sai nei puzai rem thanga zia khi kan han chiarange India in Bangladesh a hrem India in Bangladesh su Pakistan na thoba wangin hrem na chete apeve laka Bangladesh ta ne ro thil poi tak ani theyang Ministry of Trade and Commerce nuaya Directorate General of Foreign Trade DGFT chuan thu chu asiamin Bangladesh tan India ram longchol na thren khat chu man aphal to lova neva le Kolkata port atang chawin bungrua athon lu thei to dona port rem changa piang amang thei to don lo food item theile ser lam chi furniture lam carbonate drinks le plastic lam po ahuam vek don ani Assam Meghalaya Tripura le Mizoram len custom kaltanga laklu phal ani to lo hemi chungchang a hiam Bangladesh lam chuan thu chu an la nei lo BJP roi tu pakhat Dilip Ghosh chuan Bangladesh ve mai hi chu khoi mi lo po ni ila kan ti chevek thei ti in asoi zui Tukin Khan ISRO chuan Sriharikota Sri Hari Dhawan Space Center atangin Earth Observation Satellite EOS 0942 PSLV C61 chu akap chu aka stage thumna paltlang zo lovin atla stage li na paltlang tura duana niya apaltlang zo talo thung hei hi India tan space mission za pakhat na ani India in ramshranga delegation team matir tur thu ni min lama kan soi to a Pakistan point hetiang chi hian delegation team matir chuak ve don ti asoi India hian khovel hriata Pakistan ni na diktak puan chu atuma Pakistan hi a in soi thiam ve thung don ani Bollywood star te Indo-Pakistan buena chungchanga an ngoi renga wangin mipui tam tak an lungoi lova boycott turim hun hrang ma an lamek sakhu anga lapo an achan chu kan film star lar berberte Muslim an ni wangani Shahrukh Khan Salman Khan Amir Khan angte and Defense Ministry chuan India sipaite man turin cheng vaibel chesing li apomsak hemi manghian ral thuam lam na sa takati changtlun tum ani hemi ringot po hi Pakistan kumkhat defense budget nen a inzat thuak Pakistan defense budget hi 7 billion vel ani lain India defense budget ero 75 billion vel ani Hindustan Aeronautics Limit chuan India kutchuak jet fighter te ja Mk2 chu kumsang ni somthum pani vela deliver thei anim base heti lai hian China chuan 6th generation fighter chu test flight anei to India rama Muslim in zom khom pol AIMIM chief chuan Turkey hian Pakistan atampui lova firfiak te apui zo kani India rama Muslim te chuan firfiak te an lo puyamo an mani thop zonga an omani hrim chuan firfiaka ngai an ni anga an thi ani point en san mak an ni yang pui thiamin an vui lovanga an than po lai sak an ni lovang aram le nam phat san tu wa chiar an ni ang ati Hyderabad Charminar Bula Gulzar House building pakhata ka mei chuaka mi som pasari lion thi Prime Minister Modi chuan thi te chu cheng noi ni thau le liam tur te chu cheng singa thau pek an ni tur thu asoi India ram chunga helpol nakzal te an beina lama CRPF wisathiam German Shepherd rolo tia an ko chu khuain an bor huka an zukna satlu tuka wangin athi kumni vel chawa upa alani Bihara chon lir thei pakhati na thilphur athlawa funte hlira loni abul nayami ten an la bonus saman le Bihari zu khabburna state ani mundanga pickup truck atluka wangin a beer phur tam tak abuna mipuite motor lamngai saklovin beer an charna sa video po entura omani IG lama kan ronda tuna chuan Israel lampang chanchin ngai thak chun zomang Israel in Palestinian za somli pali an thatle to nimin jing khan kar masani ngani le zirtom nia Israel sipaitem Palestinian zani somnga ayatlem lo an tha thu kan soya Kamihnu Khan Israel sipaite chuan Gaza hi an be chun zom le chiama Gaza Marlam Hospital te chu na thok thei an tari lo Israel bom thaka hi an tlem bera Palestinian za somli pali an thia
an zinga somthum paruk chu malua si safe zone chunga an ni ti hian tuntrum Israel le Hamas in dona hian Palestinian singa sangthum zathum somthum pakua aya claim lo an thita ani Israelian Gaza hi abomna sat ema wangle oil lut tura dambe wangin Hamas ho civil defense vehicle 75% chu a service thei to lo hetianga Israel in oil le motor part mamo laklu aphal lo zel chuan dakar somsari pani nuwa chuan an motor service tura to an ring lo heti chung hian Israel Central Bureau of Statistics in estimate dan chuan kumin January atanga March thenga Israel GDP thanna chu 3.4 ni tura chut alani cheu ramrau pui hi chun ni ve ni pathian nam thlan an ni boka Australia khovela iron ore in phum tam ber mu ani National Academy of Science PNAS proceeding anti chuathara chuan scientist te chuan khovela iron ore deposit tam ber Australia khothlang lam Hammersley region na an mu chuak he iron ore hi metric ton tluk le ding on somnga panga vel ni tura chu tania alut zongi $3.775 vel ni tura chu tani Hammersley deposit hian Russia rama course magnetic anomalia gold deposit akhu mani hei hian khovel sum dona atidang lam dor dona khovel in rail kong longcholna le thil siam sang atan an mamo thiri an lai chu chung khovel sum dona ahong dang lam dan tur hi anamai lo hle ang khovela rangkachak in phum tamna ber China rama chuan khovela rangkachak lai chua turin phum tamna ber China ram wangu golfi la mu chu ani rangkachak ri lam hi metric ton sangkhat vel ni tura chu tania alut zongi US dollar tluk le ding on somre pathum hu vel ni tura chu tani hei hian South Africa ram South Deep Mine rangkachak mu chu aya tam ani khovela oilakang nuwa khovel mangan tur zia zona achana Mother Teresa kham pathian in kan man khop chu min pezelanga tiang dovin tuifin riat nuaya oil tam tak an mu chua bel ang hian thir le rang kachak lai chua turpo an mu chua bel zelani hi Ukraine le Russia chungchang thuthar Russia le Ukraine chu an in beile na sata hle mai Ukraine sipai te soidan chuan vo in khan mun somsari vela anin be vo in vek hian Russian sipai te chuan Donetsk ko puilak tumin mun somni panga vela an thei to pin anin be Ukraine sipai te chuan Russia sipai te chu mun somni vela an lo dang pop tharlio lakluna akal Zelensky chuan Vatican a pop lio le US Vice President JD Vance muwa pop chuan Russia le Ukraine in biak na Vatican an ei puya du thu alo shil hey pop thar Roman Catholic hian pop thar an neya USA mi le sa thren khat chuan sakol ang te pon an soi towa engpon isela sa kho thren khat zirtir na ani maya keini tan pop kha sakol ani ani loveti kha kan soi theya lova khunin aron la hril ve mai tura ngai photang operation sindur be bom thren khat India chuan ramrika na firfia ka chet na cross border terrorism adu lo zialan tirnan ram sang palai tirin India ngai dan the daratum meni somni pathuma India palai te hi zin chuakin ram somthum pani te khopui ber capital an tlowang ni somvel an thang don ani politics a hroi to hlun somnga pakhat le ram palai ambassador lui pariat te chu lom saria in training India ngai dan am puangzar don ani Pakistan pon India ti dan thik ni fashanin che vele tlat mai Pakistan People Party chairman Bilawal Bhutto chuan Prime Minister Shehbaz Sharif an ramdang Pakistan palai te hroi tura asom thu asoi India le Pakistan te hian ramdang te ril ru ne tumin in soi thiam tum te po ti ila ram sang palai an tir don ani mel Isar khu ami vlogger YouTuber Joyti Malhotra ichu Pakistan en thatu spy alo ni reng ti hriat ania police ten an man Pahalgam beina thlen ma pon Pakistan a azina tun nairam pani te in ka lai pon Pakistan intelligence agent ten anim betrin nge ya hriat ani tun ma in voi li aya tam Pakistan a azin to Haryana a hian in en thak na konga rin hel thilami pathum an manta asama po Pakistan trantu pakhat man bel ni in an vain mi somruk panga heste ta hian man an nito asoka university azirtir tu pakhat alikhan po social media athu po sa wangin man ani India la mi kan thik thuwa chhevio ri ani Chandigarh University chuan Turkey le Azerbaijan tenena thodun thuthlung somni pathum an nei te chu an suspend vek
e-commerce platform Flipkart หน่วยมี Myntra และ Reliance หน่วยte pon Turkish brand an zuar to lo Myntra hian Turkish mei chetil brand Trenno lan zor chu atito Ajio pon Turkish brand Koton LC Waikiki le mavite chu out of stock tia da in le theilovin anda Turkey Rama Reliance office po kharani American company Amazon ero chuan Turkish brand an la zuareng thung Achmar khoa theizua te pon Turkey atanga local apple le kiwi theizor chu an khap ve bo zirtom ni kalta khan sumdong por za somni panga Intelcom Confederation of All India Traders CAIT te chuan Turkey le Azerbaijan thil siam te boycott turin resolution an pass heng ramatranga thilak lo thil thon chua jin chua film sut te chu an boycott vek social media internet vela po heng ram pani tele India in lai china chut cha vek du tu an tam to le ani China CMPL-15E air to air missile chu pok dar chi lovin target fu lovin operation sindur lai khan Punjab state a Hosiapura atla a Five Eyes Intelligence anti mai US UK Australia Canada le New Zealand te chuan he PL-15E tla hi zirchian an du Japan le France pon zirchian an du ve bok PL-15 ni China rama man tur big chu KM za ni atanga za thum kap thei ani ya Pakistan man ero achechi do KM za somli panga vel bor chau kap thei ani thung aram dangten China ral thua missile hi engtia chang kange ti riat chakin he PL-15E tla hi an ngai ven le ani kumsang ni som pakata khan US Black Hawk helicopter chu Pakistan atla a Chinese engineer te chu helicopter tlak na huna zirchiang turin an thlenghngal vat ani PL-15E tla hian a parts poimo te an la omvekem hriat ani lo India hian zirchian atan kan soiram te khi a pe phaldo nem ala chiang lo thil chiang ero chu China hriat chian hi kan chak tlang ti hi ani ome Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan a voi khatnan India in Rawalpindi ya Nur Khan Airbase so missile na ka fu chiang ti official takin a soi me ni kwale ni somjing lamdar ni le chan ve ve la khan Army Chief in Minron Bia India missile in Nur Khan Airbase le mun dangarom ka fu thu Minron shil ati India le Pakistan boina chungchanga thu belchian do lawa darna sa le a big takin Pakistan lamin dot an the darna sa le India Army Western Command chuan exa video an upload ta caption a ruah mansa thlap zir thlap nuwa atakati tia da in anhuaya ro rela diktak athlengta ti in anda bok he video a hian sipai pakhat chuan operation sindur hi Pakistan in kumtam tak an thil hriat thiam theilo zirtirna aniya Pahalgam in kana awanga kan thinrim na hi tlang kangchir salutuk molten lava ang mai ani ati Hindustan Aeronautics Limit HAL chuan 4.5 generation light combat aircraft LCA te jas MK2 chu ti takzet in kumsang ni somni paku atanga siam tran tumni in kumsang ni somthum pania chuan India Air Force te hlan man antum April sang ni somni paruk vela test tur siamin kumthum vel zet anin test photang medium weight fighter MWF ti ani boka te jas MK1AI a thazok turani American company General Electric CM engine F414 INS-6 ahmangang kezi sang rozanga vel ral thua mapur theidona Astra le Brahmos MG missile te apur theidon ti na ani te jasem ke tru hian SpaceJet Jaguar Mirage 2000 le Mikoyan MiG-29 te athak chaudon ani International Monetary Fund IMF chuan Pakistan in poisa puk chunjom theitura azom tur warning angreng som pakhat atuk belsak azava in Pakistan zom tur samnga atuk sakta ti na ani zirtom ni Khan Home Minister Amit Shah chuan Intelligence Multi-Agency Center MSC thuam changkan thar chu New Delhi a ahong MSC hnuai hian Armed Force State Police le Intelligence lama thoktu chu thunjom vek an niya aram ven himna lam thil anin hril zungzung theyang Kargil war zo nu kumsang ni pakhata khor zanga senga din to ni in tunaya AI machine learning geographic information system manga thuam changkan bel shrep ani internet kaltlanga in beina cyber attack firfiaka chet na lakatranga India veng tu poimo ani yang Pakistan sarkar chuan operation sindura wanga an airbase siate siam thaturin
tender achua hei hian India in Pakistan airbase te aka fu chian zia anem nget thom that an tum zinga hian Rawalpindi kalar kahar le Risalpur te po an telani many somparuka kham Bharat Electronics Limit BEL le India Army Air Defense te chang khor zanga somsari pani huzet in remna anzia ka BEL hian DRDO nen tang kopin drones laka invena chang kangtak integrate drone detection and interdiction system an siam don Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar chu naktuk hian China zin atum China hian Afghanistan hruaitu po lo telin ram ven himna lam le sum do na te an soi howang LOC Bulpons district a India Army te chuan lai pui mulian sel la puak lo somli pani zet chu an ti chia police ten en thok dunin Jules Salotri Darati le Salani ya te heng lai pui mu la puak lo te hi an ti chi ani Laskari Taiba terrorist Saifullah Khalid Sumi tu ti riat lo tem Pakistana sinna an ka phlum ni in report ani epa isang ni pakhat kumaram pur CRPF kem beina a amazing hlap tu ani sang ni pangakum Bengaluru beina atelbok kum sang ni parukanak burkho a RSS so headquarter beina po a enroll bok engpo ni sila tikhanin Israel chanchin te India in Bangladesh rem tur thule Pakistan lam thuthar te kan ngai thazauta engpon isela thuthara omle ni chung kan update le donia tuna tan chuan kan du tok le phatang